Şulay, Kazan'ın uğramında Tatarlar uğrunda kalmadı hazır. Cehennemge kovalar, ne şulay? Kardeş efendi, mine şu şeyinde bugünkü mitingin azgına Tataristan prezidenti atamasını saklap kalırga yerde mi bulur diye buluyorsunuz mu? Elbette bulur. Çünkü 14. yılının sentyabrında Prezident Putin etken idi. Tatarstan halkı hal ettirge teyiş bu meseleni. Hem şulay yok ne 17. dekabrda bu sözlerini kavatladı. Ama lakin bizning parlament, Putin'in parlament ekanini ko'rsatalmadi. Bu vaqt bir yıl vaqti içinde birinci kabul etmedi. Nelerim içinde bular bizning parlamentning yig'ilishi ne qarar biz ne aytırlar ekan. Mana bu deputatlar degenden indi alır şallara da mana şu jiyinlarda qatnaşmıyorlar. Qozondagi Tataristan deputatları da qatnaşmay kelmeylar kebek bunday jiyinlarga, piketlarga. Dürüst aytganda Tataristan parlamenti ul parlament turi. Ul siyasi meyil bu şahsen bu politik. Çünkü bu mesele boyunca benim bir deputattan bir fikir iş gelmiyor. Prezident atamasının kıyı boyunca kanun indi 2010 yılda kabul edildi. 5 yıl ötті bizning parlamentdan bir kıymılda bulmadı. Anın türlü mümkünlükleri var ya. Onların birisi mesela Tataristan referandum o'tkazildi. Ondan so'rov beru siz Tataristan prezidenti atamasını saqlab qoluvga rizami deb. Shunday so'rov bersang, shunday referendum o'tkazsang, saqlab qoluning huquqiy negizi bo'lar edi. Ama lakin bizning parlament bunu ishlamadi. İkinciden bu ana mümkünlüğü var ya, o'zining qarori qabul ettirgan shuluq prezident Putinning so'zlarini negizladi. Bu da ishlanmadi. Daha bir tapqa aytamiz, yig'im içinde bular jiyilish, ne bu meseleni olar ko'tarilirlarmikan, yo'qmikan? Bilmayman. Çünkü turmush, siyosiy turmush o'zi bir yıldan beri bizning parlament o'zining turmushi bilan yashaydi. Ikkinchi turmush. Mana sizga piketlar için, siyasi çaralar için verilgen orunlar hemen uzaktan deb aytganda yiroqlasha borar shekilli. Biz 40'tan ortiq tüyü aldık. Kim isminden, Boshqarma komitet isminden, Kalinkin isminden. Ne aytırga kerak, Ivan Grozny bitinde quvib chiqargan bulaqning tigi yog'ini. Amma lakin Ivan Grozny'da dag'in tigi uzdurdular. Ular Grozny'dan da qotira. Mana bizga Kamal yanında chiqishga ruxsat bermaylar. Amma lakin Kamal Tatar yağı, bulaqning bu yağı. Hozir endi gel Qozondan qirina qudlar, chaplashqalarni tatalar. Aydar Halimni yaqlab chiqamiz, ona qarata jinoyat ishi ochilgan. Bu jinoyat ishi ochilgan qonunsiz, bir negizsiz. Yanasi ul 2014 yilda mitingda narsadir aytgan. Meni onun bilmem nerse aytganin, çünkü onun teksti bir qoidada yo'q. Ama lakin bu biksayir bir yil o'tgach jinoyat ishi ochib. Kishi narsalar aytgan ekan, narsalar buzgan ekan. Ona aytirga kerak, shu vaqtda aytirga kerak, protokol yozarga kerak, ham kishini javobgarlikka tortirga kerak. Bir yildan javobgarlikka narsa tortirga. Ularni o'zlari unutgan, butun kishi unutgan narsa aytganini. G'alirjon efendi, mana bugun endi qabat Tatar ijtimoiy o'zagi qarshilik chorasi uyushtirib, mana shu o'ng'aydan neni fikrlaringiz bor, ani foydasi bor deb o'ylaysizmi? Men bugungi yig'ilishimizning foydasi bor deb aytirga deb ishonib ayta olmayman. Va lekin xalqning eli
bütün Татарстанда гражданлык оешмаларын әле үтереп бетермәделәр, без әле һаман да бар дигәнгә. Чөнки хәзер менә татар иҗтимагый үзәгенә һөҗүм туктаусыз. Ул Татарстанда гомумән бер гражданлык җәмгыятен юкка чыгару дигән юкка чыгару максатыннан оештырылган нәрсәләр. Менә безнең шушында менә пикет оештырырга дип, митинг оештырырга дип инде хәзер ничә мәртәбә белдерүләр бирәбез. Анда ничек кенә таба алмыйлар, сәбәп бернинди сәбәпсез бunda үткәргә ярамый, монда буш түгел дип ялган җавап бирәләр. Тегатнадагына Конституция судында мен гариза биргән идем. Шуны карадылар шул турда. Инде Конституциядә карар чыгарды, бу закон туры килә, туры килмәү турында. Безнең анда бөтен теләге шул, ни өчен Татарстанның баш каласы Казанда митинг үткәрергә дә, пикет үткәрергә дә рөхсәт бирмиләр. Бит инде ул Конституция, Татарстан Конституциясының, Россия Конституциясына каршы килә. Анда бөтен ирекле рәвештә теләсән инде шундый урам йөреше, митинг, пикет үткәрергә гражданнарның хокукы бар дип. 31-нче статьяда әйтелгән ул.